Aizawl Municipal Corporation in Hlutea na campaign thei hun chu nimin pathian ni tlai dar nga khana top ta a naktu kami puiten vote an thlakang Aizawl Municipal Corporation huam chung wat som poko corporator in Hlutea naktu tholenia vote thlak turatan in buat sen engkim pe felani to Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan South Korea le India in sum don ton na chu kumsang ni som thuma dollar tluk le ding on som nga atling don ti asoi Tukin Khan Jammu and Kashmir Udhampur district a passenger purba sukong puya changa tlan liamin ruama tla a mi som panga an thia mi engam sa tin hliaman tuar bok Aizawl changin Runmawi TV thlir tu te chubeule Anggu Ralte kani a Chanchinthar lo thlir hawang u Aizawl Municipal Corporation AMC in Hlutea na campaign thei hun chu nimin pathian ni tlai dar nga khan atop ta a naktu kami puiten vote an thlakang campaign thei hun atop nuwa polling area tina campaigner star campaigner te om to lo tur le mani ward le area chung ni lova campaigner la om te po chua san vek tur ti an ni a Mizoram People's Forum MPF te po mani area chunga campaign thei hun top nuwa dan zom lova campaigner anom le om lo ngai event tur ti an ni Ponto chunangin AMC huam chunga hian word bial som pakwa au mekane AMC tram chu merge ni khat sang ni som thile pro khana top to a AMC in Hlutea electoral roll en non po ni kumogas ni nga atang khan nei ni in komin January ni sari khan final electoral roll hi tar chua ane Aizawl Municipal Corporation huam chung ward som pakwa corporator in Hlutea naktu thole nia vote thlak turatan in buat Sena engkim pe fel anito State Election Commissioner Dr. L.Chhakchhuak na soidanin polling party zongzong te tukin zinga an duty na hun pan turin anin ruam han fel vek to a hemi malam hian kum upale damlo chaklo zual vote thlak na hun pan theilo te ta na amuna pan chila vote thlak na home voting ruam man na vote sang ni zanga sum kwale palieta to a election duty puala vote thlak na siama vote sang khat zathum som ni le pariat thlak lo ni to bokani naktu khian jingda sari atanga tlai dar nga thleng vote thlak na hun hon ani do na ward som pakwa polling stations ani somga le pasaria electronic voting machine EVM hanga vote thlak ani do na ni AMC in Hlutea tura vote nei omza chu mei chia nuai khat sing ni sang kwale zaruk somga le paruk le mi pa nuai khat sing khat le zathum som thum le pathum an ni a an vain vote nei hi mi nuai ni sing thum sang kwale zakwa somriat le pakwan oma mi pa aya mei chia an tam nu chu sing khat sang kwa zathum som ni le pathum ani vote om tom na ber chu word som pariat na ni in vote sing khat sang riat zakwa le parukan oma atlem na ber word chu word pariat na ni in vote nei mi sang sari zakwa som sari le panga anom thungani AMC huam chunga hian aveng bil anga vote tam na ber chu word number 2 na huam chunga bongkon veng ani a vote sang ruk zali somli le patni an ane Zoram thar zo fa te lai rel na in puin zo fa te pathian biak in puyata na zo fa te zongzong nam natlang tholom tho vek turin an som Zoram thar shwai tu te chuan vo in khan Aizawl press la pa tu thar theder tu te komin zo fa te pathian biak in pui sak mek chu Paul B kemo Coachan Paul B kemo Coachan Paul thar ta tur ni lovin khovel puma zo fa zongzong te ta tur ani thuan soya aminga po zo fa te pathian biak in pui ti ani thuan soi he biak in pui hi Coachan Paul biak in anga achana in khop na tur ani lauti Zoram thar shwai tu te chuan soin khwalzin hip tu khovel biak in lian ber tur ani wangin heng khwalzin tourist local nena zo fa ten chanchin thakan lo thila hun pui turani anti a sap tong chuan mission center ang tepo in a soi theyang ti in main auditorium chu mi sing thumleng tura ruam manani thule pindantina bible thon thu khwalzin te shil turalem ziak om tur thuan soibok zoram thar shwai tu te chuan hebiak in pui hi zo fa Christian Paul denomination in achendar te kan luan khom na mun tur Coachan Paul sang te in zom khom na ro rel mun pui tur le in khom pui nan te po a kan man thei turani anti ani zoram thar zo fa te lai rel na in pui chu NGO anga sarkar in ziak lut an ni thu soin athana member lak ani ngai lo thu an soya administration tan pui pa te le executive member ero engamaza turuat an ni anti a January sangni somni le pali khan official letter nen zoram thar pui pa te chu synod office Salvation Army 7-day Adventist Catholic EKK UPC le Kauchandang office ate lengin hebiak in pui chung chang hi an lo shia tir to thu an soya BCM headquarters a pole kha an the lut nia soin Kauchan shwai tu te nen in kom na hun chatak kan neya engma har sat na om thu kan shed lo wangin akum le
kumsang ni som ni le panga April tha atangin press pa po tlang zar ani le no in zo fa te pathian bek in pui sak na tlang hi bulchan ani anti tun hai sino thu chuak an chiat vele sino secretary andor hal thu soin sino chiat puin a biak in pu hi sakani thu le in pum khana turam ma kan lak thu te thil fe in thu chuak to hi su tur point kan nge nan ti a sino tin dan anei an tlo chan dan chuan a huam lo thu an soi Chan mala natlang tho lom tho tura som na chu mi pui in hon em wangin then zo le tlang do ma chau thelu ani thu soin hetianga thu chua aum ta ka chuan Chan mal som na ero chunzom ani to lowang antibok zoram thar NGO chhuai tu atam zok chu Presbyterian Chan mi le sa kan ni a sinothi ma sanga changa Chan hum hal tura ma la chin le Chan mi pui te kal sual na laka min veng tura thei top chua an ni ti kan chi a he thu chua po hi lo thona le she thiam tok lo awanga siam an ni nge kan ringa sinot dem na emo an lakaril runat na kan nei lo anti bokane Ramchunga State Changchang Goods and Services Sek din huntar lana Mizoram GST chuni kumkum sang ni somthi le panga March thachunga khon ain za zela somthum le pakwa inapung Ministry of Finance talandanin India ram chia khonna tan July sang ni som pasari atangin GST manani nuwa rampum huwa pa GST khonchu apun bel zela ni kumkum sang ni somthi le panga March tha a GST ne na khai khinin apun na chu za zela pariat point pariat ani a India ramin kumin kum sang ni somthi le pur March thachunga GST chia akhon chu cheng vaibel chanwai ni chuang ni in komin February thakhon za chu cheng nuai khat singriat sang thum zaruk pakwa ain cheng vaibel sing khat sang ruk zali somnga le panga in atam zo kane Ministry of Finance talandani ni kum September ni somni le patni atangin Goods and Services Tax GST chia thil chichang chang zathum somsari le panga ati niamani a in chung bungrwa le kho sakre lan chichang chang atanga motor lam chi thlenga GST re thi ti niam le thil chen khat phei chu chia lak lo na red za bia lati niamani sokar tangka kumkalta kumsang ni somni le panga tang kumsang ni somni le peruk chung khan Mizoram GST khon hi atlat niam na sa hle a komin February a aniam zonga za somni le palini in January a za bialani a sokar kumkalta chung khan GST khon hi kumsang ni somni le panga August le September baka komin January le thaliam ta March tha ti chu amaina svekane Mizoram Universal Healthcare Scheme Max 2.0 in Zialu thai hunpo sayani ma April ni som panga thleng khan mi sing thum sang khat zaruk somsar le pakhat anin ziaklu to Mizoram State Healthcare Society Chief Executive Officer Dr. L.Chhakchhuak Ralte hena changa thudon danin komin February ni som paruka changa tun thla April ni som le panga tlai dar thum thleng khan Max 2.0 hnuaya hian online le offline kaltlangin mi sing thum sang khat zaruk somsari le pakhat anin ziaklu to a chung zinga mi sing thum sang khat zathum som thum pathum te chu online kaltanga in ziaklu ni in mi zathum som thum le pariat te chu offline in ziaklu te an ni a MSHCS CEO Dr. L.Chhakchhuak Ralte chuan mi puite chu maksa in zialu hun top ni me ni som panga chu bopel lo turin cha a hemen hu hi chuan la in ziak lo te tan grace period an hong to don lo ti a soini Mizoram Sarkarin arwa man na sa chuan komin February ni som paruk changa tun thla April ni som paruk thleng khan Max 2.0 nwaya manchoi online in zialu hun honani a tun thla April ni khata chang khan Max 2.0 hi ataka man chan ni in April ni achang khan internet chadlo na khwa zani somruk le pakwa health sub center ate offline mga in zialu theina hon chan ani boka hetilai heninga ni liam ta khan Mizoram Sarkar chuan maksa in zialu thei hun hi thathar me ni som panga thlenga pot seine Max 2.0 a hian cheng sang ni zanga cheng sanga le cheng sing khatia in zialu thei ni a hei hian chung ko khatan cheng nuai nga hu thleng man choi lova in enkol na a huama Sarkar na thok het zong chu in zialu ngai lovin an tel sa a an hlo atangin thlatin poisa an tho do na civil pension le ABPMJAY golden card mangte tan po a than pa in zialu ngai lovin maksa an tel sa bokane Chief Minister Pulal do Oman Assam Rifles Munswa San Mandan tur ngai tu atu Advisory Committee atel Environment Ven himna lama in mangten
an rel dan anga kongpui zo na atana thingkung ki ani hnuwa an soisele si chu committee a L.Chhakchhuak an ni MT ngai tua ol heti inrin nia Aizawl vanapa hall kota ZPM street campaign kharna hunan mana he thui so in chief minister chuan Assam Rifles chu asan lamwal singsak mek mandan tur chu ZPM party le akai chhuai sokarin angai tua ni lovin Mizoram mi pui zongsong IO zo NGO zongsong le party zongsong baka kochan IO te chu khomin an rel tlan ani a abi takin environment ven himna lama in mangpol te phei chu an vain an tiltirani ati a chuta an thutluk na ang chuan an kalpui mai ani ti soin arel na atel ve ngei ten an soi sele chu chiat hiam harati thu soin he committee a hian L.Chhakchhuak an ni MT ngai tua ol heti a kongpui sial tura Assam Rifles mun chua sana thingkung ki chungchanga sokar chu mo pu ber ni ma se advisory committee pumpui mo phurna ani jok ti soin kongpui zo na thingkung chu ki lo thei lo ani a heti lai hian zo thei ang chu zo nge ngei turin thutluk na an siama ki lo thei lo te po azung an kara Aizawl sumtuala an phun le don ti a soini Mizoram a erong bol na gas LPG din huna cha a mi pui te tan chi ai na tur le mamo ayatam che khol tur om lo ti thunei tu ten an soi sokar le pui Ministry of Information and Broadcasting hnuaya Press Information Bureau PIB Aizawl Mizoram sokar hnuaya Directorate Information and Public Relations DIPR Indian Oil Corporation IOC thokho chuan vo in khan DIPR auditorium a thuthar theder tu te komin tunhaya West Asia indona thlenga wanga erong bol na gas LPG chungchanga Mizoram LPG din mun chungchang an soifia tunin huna Mizoram dan pa ngai angin domestic LPG chalchwa mekaniti soin chung tinin pa ngai tak LPG andon thainan ngun takin anvil mekani anti a IOC chuan chatlak om lovin Mizoram chung konwai ni point pakwa pasari te hna nitin gas cylinder sangriat vel an sem chuak zia hei hi kovel pum hua pa energy lama buaina achwa ma a an sem zat ang thoni thu a soini IOC official pu vanlal vuta chin za chuan Mizoram digital mode manga gas refill tura booking chu za somria ta changain indona chuan nuwa za somria le pariata apungati a mobile signal omia lo na khwate alo mawangin gas book lama harsan na antok ti soin mi puite mamu anga gas sem chwa ani thainan check gate chen khata te cylinder lo deal chin lo se atibok tundin huna Mizoram LPG distributor somrukan oma chungko nuai ni point pakwa pasari ami nuai thum sing sari sangli za thum som ni le pathum ten an mangme kane Mizoram Board of School Education chuan ninga ni disomni le pathum chunda sompani khian ro kholna aum lo chuan matric exam sangni somni le peruk result ti chua tuma HSLC result hi MBSE office cha tlanga le MBSE regional office lunglei le heng website www.mbse.edu.in www.mbseonline.com te hian en theina omanga ammo tan result bu lei thein aum bokang Serchip khochhung ti masona tur le komin October tha serchip leisekot fil ta nei turam pum khwap ko than pawalai pol KPP in khom puyata na in puat cha na ni pa fo min vo in khan serchip borsa pu pol el khum hovin akai thoi mi poimo te an chu khom zanthi ma po himle ha adam zoka leisekot field an thlen theina tur serchip IOC veng le bazar veng in car kong ti en na street light wa bel chungchang te pavilion chei chat dan turte pavilion bula vantlang in thiar na chei chat dan turte le tennis court bula in thiar na siambel chungchang te video quarters thangzo ka cholha damna leilok siam chungchang te an soi hova field hung na lungrem te po moi zo ka rong hoya chei thar tumani bok serchi borsa pupol el khuma chuan heng malak na te hi serchip khota na maso na poimo ani wangin chaktaka bo zui ani tur thua soya khotlang chhuai tu te le pawalai chhuai tu te poin sokar malak na le thopuina ate lom thu soin khotlang mason atana malak na sang ate theitop chua thop zel anin huam thu an soi bokane Saitwal District Level Committee on Fear Prevention chu in khan SDO Sadarpu Tharun Panek hovin Saitwal an chu khoma kang mai ven hapta chungchang an soi ho he chu khoma hian Saitwal District a kang mai ven konga mala chaber khwa thlang turin District Level Monitoring Committee din ni senti a he committee hian ma la chazwal khwa te lo man pathum na thleng dong tur le ati cha khodang pathum consolation prize dong tur an thlang don ani he chu khoma hian SCF and member secretary District Level Committee on Fear Prevention pu Anggu Lalthamwana Paka District Level Committee on Fear Prevention member te antel chahle ani
Voin Khochin Clear Chunso Mangu State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center Aizawl changa meteorological data chin chia danin ruat lava temperature alum library degree Celsius somni le pakwani avo library degree Celsius somni le pakhatani khwa aro library za somsari ani anon library za somnga ane thotan ni hian kolasib le Aizawl district huntlem te ruwa chek le thlina vaklo tho theina oma naktuk thole ni khian mamit kolasib le Aizawl district huntlem te ruwa chek le thlina vaklo tho theina omani Zoram pon lam chanchin ilo thlir chun zamang Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan President Lee Jae-myung ne na inbiak na an nei nuwa press conference an nei na India le South Korea thodun na chu afak hle kumsang ni som thuma chuan ram pahni te insum don ton na chu dollar tluk le ding on somnga atling don ti asoibok ram pahni te hian MOU anin thleng na po tarlan ane New Delhi Hyderabad House bilateral meeting na izo press briefing thu soin Prime Minister Modi chuan voina hian India le Korea inkara insum don ton na chu dollar tluk le ding on somni le pasari atling to voina hian kumsang ni som thuma dollar tluk le ding on somnga ti puntumin thutluk na poimo engamo zat kan siama ram pahni te sum le pailama inkal pon ol samjok nan India Korea Financial Forum kan kalpuya sumdo na lama thoho na ti chaknan kan dinani an industrial cooperation committee poimo tak technology le supply chain lama thoho na ti punnan economic security dialogue kan chan meka Korean company te abig takin SME te India rama anlu thaina turin Korean industrial township te po kan din dona kumkhat chungin India Korea trade agreement po kan ti changthung don ani ati Prime Minister Modi chuan saichun zomin AI semiconductor le information technology lama thoho na thuk jok siam turin India Korea digital bridge tlang zarani tur thua puang bok long siam na sustainability steel le port sa te MOU kan ziak mekani cultural le creative industry thoho na manghian film animation le gaming ate po munthar kan siam don ani voina business forum hian heng hunrem chang te hi result het tak achantir thein tur platform ani ang atibok press briefing thu soin President Lee chuan India le South Korea chuan electronic payment system inzom khom na chungchanga MOU an zia ka hei hian kan ram patni a cheng te hian ram anin tloton huna local QR code system mangin poisa an pe thei don ani ati heng song hi chu chuan kumsom kal da chung ai khan kanin leichi na hi anghetin azaw zoka voina hian President Lee tlo na mang hian he tho ho na rin tlak tak hi malam hunata na tho ho na kan chantir don ani chips atanga long talen atanga technology environment atanga energy thlangin thoho na hunrem chang thar kan nei dona kan thoho na chuan ram pahni te ma so na le hausakna kan en ko lang ti in Prime Minister Modi chuan soi chun zoma Prime Minister Modi chuan India rama K-pop le ke drama lar chhozel dante Korea rama Indian cinema le culture share thlozel dante asoibok he cultural connecti chaknan hian kumsang ni somni le pariata India South Korea Friendship Festival kan buat sei don ani atibok Iran le US inka haibo ruak chetak atop don nai to lai le West Asia ram mumal lo tak kara India National Security Advisor NSA Ajit Doval chu pathiani khan Saudi Arabia khopui riata Saudi chuai tu senior tenen high level meeting an naya ram pani te in lei china energy lama tho ho na le regional development te angai poimo thu riata Embassy of India chuan soi thu chu atarlan ani danin soi ho na hian ram pani te in kara in man ton tu strategic le regional issue chang huamane embassy chuan meeting nei chung hian ram pani te in lei china regional din hun le in mangai ton adang te an soi howani atibok NSJ Ajit Doval hian eblin som pakwa khan riat hi official in to Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman, Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan le National Security Advisor Dr. Musaid I Abian tenen meeting an nei niti in Rieta Embassy of India chuan exa aposa zetop ni khan high level diplomatic engagement poimo taka Ukraine National Security and Defense Council Secretary Rustem Umerov chuan India NSA doval ne in biak na zaw tak an lo nei to Russia le Ukraine in kara buai na rei takara nei ani ram pani te tho ho na thlir le na le geopolitical ngai to na man mo thak tak te chin filan tur ngai to ani
Ministry of External Affairs tu puang tu ran digital chuan a soidanin meeting a hian New Delhi le khif inkara security le strategic level a inzom na chunzom zel ani thu a soya Europe marlama indo na rei tak au mekara in biak na nei chunzom zel chu ngai poimo ani social media platform a X apo sa jisual chuan Ukraine rama National Security ang Defense Council Secretary Rustem Umerov chuan Ebilnisom le pasari khan NSA amu ani ati heti hian soibelin rampani te hian rampani in lei chin na an thlir hawa Russia le Ukraine in kar boy na kalmek chung chang an soi howane NSA chuan India in principle adin mun soinon le a in biak na le diplomacy manga remna zong chin fel dan turangai tu ani ati soi hona nei chung hian tu na kumli tling to boy na wanga geopolitical din hun sao zok lo chuak le khovel himna energy supply le ele in lam a hong dan te chu an pani hian an lo ngai tu to ni in shiatane Tukin Khan Jumin Kashmira Udhampur district passenger purbas sukong puya changa tlan liamin ruama tla a mi som pangan thiam bi angmasa tin hliaman tuarbok he accident hisingda somvel khan thlenga Ramnagar changa Udhampur pantur bas kongkwal taka atlan lain bas suthunun thai ani tak lo wangin tlang chip atangin atlania soini chanchuan ha kalpui mekani a army police twal chumi te chuan hliam tuar te chu mun himlama chanchin buat se ni lai tlang hian an la chhuai chuak mekani passenger engamasa chobul hai dam do ina shwai ani to a an singa tam tak chu an din mun a thalo hle nia soini twal chumi te amuna thleng masa te anni a chanchuan ha thokin hliam tuar te chu ba setaka changin an chhuai chuak ani Police le emergency team te chuan Ralte te a he mun hi an thlenga atwar tu te chhuat tir dan tur le amun ti fai kong an puyane official te soidan in lir the chang ruang som panga lak chhuwa an ni a liam tuar som ni chu dam do in pan puyan ni a an zinga tam tak chu an din hun a thalo le nia soine khatizong khatun chuma Chanchinthar kan thlir ho thei te chu ani e